Kua kōpaua a pihopa Susan Wallace, hei pihopa Māori o Te Waipounamu. Te wahine tuarua ke eke ki te taumata o te pihopa matua i Aotearoa nei, o tira te wahine maumoko kauae tuatahi. Kei te aruaru ia i ngā tapuai o tōna pāpā o pihopa Richard Wallace, kua huri ka weka nei. Hei tāna nōna te whakamānawa ki te noho pononga ki te iwi, o tira ki te whakaihuwaka i ngā take wāhine i roto i tāna mahi hō ki te Waipounamu. I mauake ia i a Shakayla Andrews-Alapaki o Tahu News i te whakawahinga ona ki tōna tūranga pihopa matua hō. Hei mene o te hāhi mihingare e paoro nei i te whare karakia nui, me te aranga mai o te pihopa Māori hou o te Waipounamu. Ai, ka whakapono ahau. Ho mai e te atua te māramatanga i taku whakataki i ngā karaipeturi. Kia whakakitea te hininaro me te ngākau o te karaiti. I want to say how honoured I've been by the numbers that have shown up to support this day. It's been a bit of a journey since we lost my papa 2 years ago, and even when I started working with him, I never ever expected that I would be following so closely in his footsteps. Ko pihopa Susan Wallace, te wahine tuarua hei pihopa ki Aotearoa. Ko tā Archbishop Don Tamihere, he koanga ngākau te kite atu i a Wallace e whai ana i ngā tapuai o tōna pāpā ko pihopa Richard Wallace tērā, te pihopa tuarua o te Waipounamu. E honanga hoki ki te mahi kua kitea, kua rongo i roto i ona mātu, te wā i a Pāpa Rihari. Kua mōhi o whānui te iwi ki tāna whakapaukaha ki te mahi ki tōna iwi i roto i ona āhuatanga katoa. Ko tērā anō hoki ko tōna māma. Whakapaukaha hei kai mahi tūturu. I'm what's termed a whakapapa mihinare. I'm descended on my mother's side from a line of those who were people of faith, of whakapono, and part of the Te Hahi Mihinares. My father was actually a rātana, but when he met my mama, in order to be able to marry her, he had to convert. I karapine mai nei ngā kanohi kitea o te iwi, ngā rangatira o te motu, ngā mema o te hinota, me ngā pihopa ko tai tawhiti mai pēnei i a pihopa Marines Basoto, te wahine tuatahi hei praimete ki Amerika ki te Tonga. Desde as vestes, Susan, que tu irás usar. To hear the mix of languages from Tongan through to Te Reo Māori, through to the Portuguese, but it all just made it so much more special today. No te marama o Aperira, i tuatea ai a Wallace ki te tūranga, a ko tōna wawata kia hāpai ake i te rangatiratanga o ngā wahine. There is an opportunity to utilise the call of the people here in Te Waipounamu to elect a woman bishop, to actually lean into that, perhaps as an example of where women's leadership could and should be within not only Te Hahi but also within our communities. And so I'm looking forward to the journey ahead and seeing what the transformation might look like for me in my ministry. E mutu ana te rā ki tōna kura ōmua ara ko te Waipounamu Māori Girls College, koia hoki te kāinga o ana mahi mihingare. Ki reira ka kōkiri tonu ai tōna mahi, mō tōna rahi.